svima, danas ću vam pokazati kako da sakrijete neki fajl u sliku. Znači za ovaj tutorial će vam trebati file binder, ta neka slika u kojoj ćete sakriti fajlove i naravno ti fajlovi koji ćete sakriti u sliku. Znači link će vam biti u deskripciji kao i svaki put, otvorite ga i kliknite na picture i kliknite na vašu tu sliku, izaberite znači i sada znači te fajlove morate napraviti folder u koji ćete staviti te fajlove i na primjer napravite ga ovako na desktopu i ubacite u njega neke te vaše stvari i kliknite desni klik WinRAR arhiva. Znači za ovaj tutorial će vam trebati WinRAR. Sumnjam da neki od vas nemaju WinRAR-a, ali u redu. Bit će vam i on u deskripciji. Nazovite ga tutorial, u redu, i prevucite folder tutorial u WinRAR arhivu, znači to je brzo gotovo. Kliknite compressed file i kliknite tutorial, open, u redu, i idete output picture file, to znači da postavite sliku negdje na desktop, ne znači u prijevodu, ali govorim uglavnom šta radi. Nazovite ga kako vi želite uglavnom i kliknite save, kliknite ok i to je to. Evo vaše slike. File binder će se automatski otvoriti. Kliknite na vašu sliku, otvorite je, vidite ništa nema sumnjivo, obična slika, ali kada usporedite ovu sliku i kada usporedite ovu sliku vidite razliku u veličini. Znači jedino to što vas može neko otkriti, ali u redu. Znači sada vam pokažem kako da otkrijete tu sliku, te fajlove mislim. Kliknite na sliku u kojoj ste sakrili fajlove desnim klikom i kliknite Open with WinRAR archive i kliknite Choose program ako ga nema tu, znači u mene je pod recommended programs, u vas će biti other programs, ako ga nema tu kliknite Browse pa ga nađite. Uglavnom kliknite na WinRAR archiver i u redu, i tu je vaš folder. Kliknite na njega i vidite imate vaše fajlove. U redu. To bi bilo to za ovaj tutorial, nadam se da sam vam pomagao.